Obwabire nigura h'ekibiina ky'Eminyeto erikuzarwa omu bureberezi bwa North Ankole kya North Ankole Anglican Youth Missioners. Omureberezi wa North Ankole Right Reverend Alfred Muhozi ayijukize Eminyeto egi oburungi bw'ekigambo kya Ruhanga. Petero ya kabiri eshuro yo kubanza omushorongo gw'19 ekigambo cyo nihigera nko kutwine ekigambo cyo bunabe cyo kukira kuhamurwa kumurikyetaho muri aba mukoziride wabo kuba ninketa baze kumukira omwirima mwenyi kustya obutagukana omusheshe kandi ekigambo cyo bunabe kiri mu categories eshatu kiri mu miringo eshatu. Ekigambo cyo bunabe cyo kubanza n'ecyo muzeire w'omuntu okuteekateka ukazarwa utakumanya akakora akakuinvestinga mwebye atyo nuko kubahiga kukitamu omutima nabwe cyo nanimbe encouraginga ngo kigambo cyo bunabe cyo kubanza cyo muzeire wabo ebigambo byo bazire babo no bashome no bagira mu universities batware nkabikuru ahabo kuba erisho ryo mukurahira kureba okutakarebereye nabwe cyo kura advices z'abazire babo ukubika ekigambo cyabo hamutuma kugira tumwana wanjye utanyita niba nakwe twijoro rusento bunabukhereza nyabo utanyita gendo shome ekigambo cyo bakitware nk'ekintu cyo muhendo urwenda kuba successful when bemera ekigambo abo kuba turi ku fellowship cyo Baroma ishura 12 prologo wa kabiri kugira ngo do not conform to the standards of the world. Niba terro muranga niba shabira babe comfortable in their own skin bamabe no kubari utamanye yakoga. Bishop ayongire yasha abantu bona okwetabo mu kushoma ahabo kubo bwegese bwombeka amahanga kandi bwongera na hakujunwa. When education etaha erimu obunabi obusherekerwe epotine omuntu kurugaha kataha mwihanga rya Korea ninga kaze Europe ukashanga iriye mukago narya nanywa nagamba n'abantu atari yubanye buzare hatari borberwe batari Rwanda rwe n'ikigambo cyo bunabi kubareketaho ubwegese kuba kubetaho n'ubija kuhindura abo bwo bwegese ningo kujuma ubwegese n'uhindurence okujuma kongana ko transforming amagara go muntu kuruga ahajywana okunda ukazumukine kandi obwegese bunuhindura nisi. Reverend Ezekiel Byamukama or Diocese Youth Worker ahabo bureberezi bwa North Ankole ashoborire kigenderwa cyo kutongoza NAAYM omurimbarra ikigenderere kuburenjiri na mnongo mbana bato Eminyeto abana barukomoka mbureberezi bwa North Ankole twetendereho kumantu burenjiri kandi tukabishitse abagenzi baitu ayi bari umushomero kanisa gabo ukikana sebutekateko muringo bwogo emwe Eminyeto eyejumbiro mu ngireji eshoborire ko gwena ori kurenjiri nareke byensi. Message to my fellow youth or to my fellow, especially to girls every kutwara ni bingi, we need to be close to God tirinda because it really helps us to keep safe. Porku ijo mukanisa ko kumureberezi yanatubura to kurebyensi to kutwarwa you always fixed with the word of God. Abo kuba Eminyeto netwara twarwa munonga indi bintu bingi ko nibutwara konka ko bo biro twamara mazmagaranga twamsa kukoresa weekend gukora ibindi ibintu umwe ebitafutuyamba ninga ebikushanga bitakomeka magara gate. Ekibiina eki nikigita Eminyeto ya North Ankole erikukora emirimo yayo muri mbarra hamwe n'abarikushomeramu kandi ehurregi nezagumiza mu ihanga lyona. Ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga omuri mbarra.